وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga uripun wallah, mga luksakan, mga pagariyakan, mga babayak. Yang iya halilimod tanu na mga daerah na ya agyang kutuwa mga panaguntaman tanu isa yang kaiya kukuma pakataluragun kaya pakatindaga tanuro na seminar tanu papangin tanu si ikwallah pambagan tanu niyang panasagaas na gubagar sa kidadayon o panaguntaman tanu nagu awatan niya nakatanu agyang kutuwa kabukal uli nagyang kutuwa kandaraynon nagulalayon na niya nakatanu agyang kutuwa taufiq si kulitan o kanggal baka kumapia awat ng tanu niyan si sagyang kutuwa mga ribat aukit. Yang iya agamatan wa Islam na ini pamamili ay wallah nabalang na tao na miyakwan yan agyang kutuwa mapipikirian si ko kapag Islam kagi inay pagpamimili ini wallah madakala tao makapipikir ko Islam ugay na dan yan manggulaw lah. Ano mana mga tao niya mag-Islam uli na pinggal bakiran sa Islam ugit na dairan makadagis tuturuan ka ayam ya kadagiran nagyang kutwa ribat aukit ribat ayam na niya na ukit yan giyutwi so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagpumangan niya nagyang kutwa kalalayaw na wallah sa ikuturuan ayat katuruk Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah adi ikli-ikli di puso mga puso napakatak na ang kaso puso akan ako parati si iku agama giyutwi ayama na niyan na kapag pinalamat tanok wallah miyapad tanok mga tao matatago si iku kalamalamu Islam miyapagtano ko mga tao matatago si iku kabuntir o Islam damakaliw si iku guris inibtad o Rasulullah inibadar katano wallah subhanahu wa ta'ala kung itano kapagintaw si sagyang kay dunia yan ay oras tanoy man to na ayay niya mapipikir tanua pelikasawan tanuam bagan tanu sausayan na giyang kaiso makapantag si iku katalikudi si iku agama giyang kaya katalikudi si iku agama na ayaw ko kasasabutan tanuna ayaw katalikudi ku agama
na dikap sembayang, dikap pemuasa, dikap penai haji upama kuat na tamukah, dikap bagai sesakat upama kuat na tamukah. Dia nabi kata wantan, kata likudisi ku agama. Ugait na mada kalagi ang kutwa galbak. Pagkasuguk o kadakalan agi ito na makang guguna na usakyat talikudinian si sagyang kaya agama Islam. Gianan ikapli kasawitan nun si sagyang kaya kapag magpedatan sang kaya mapunto kauras kauba kalu nakasabutan tan na giyang kutwa o kitab kita likud ku agama nakatalikudan tanu na ayam masamur tanu na giyang kutwa galbak ayam nanian na kakelalayo si sagyang kaya agama tanu agama Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na ini itong yan so katalikudisi ku agama sa daalawan yan akan derwaka. Sa ayat pitur Allah subhanahu wa ta'ala na tiga naman ay وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ. Sisa suratul Kahf ayat ika-57. Pitur wallah atigian mana i bad natig mana i wallah amah kalawan kutau adarwaka agiyang kutwa tau ayama nanian nami alui sumanga ayat wallah ginan su Quran mi alui sumanga ayat uqad nanian fa'arada anha natiyani kudanian wa nasiya ma qaddamat yadah nagukiani patanian inindirainunian agiyang kutu amiyang gulawla umbala alimanian akadustaan udi nadusa kudi kapagintaw si sagiyang kinunia ayamana na nagiyang kutwa kapinagatan si ku mga tanda wallah mga ayat wallah si sagiyang kanan ada dalam Al-Quran nagiyang kutwa katalikudinun udi nagiyang kutwa kapsang kaon naginan na daalawan yan akan darwa kasi wallah subhanahu wa ta'ala. Ini hitunganan wallah sa daalawan yan adarwaka agiyang kutwa tau at yalikudan yan agiyang kutwa mga ayat wallah si isagiyang kutwa urian ukiya pangadirun urian ukiya sayawn urian ukiya batiyaon nagulini patan yan agiyang kutwa miyang gululan yan anusa nadas kanian dinumbulingan na si wallah das kanian dinutubat kaida daw yun yan agiyang kutwa di inian kambaradusa ida daw yun yan agiyang kutwa di inian kanggulula udi nagiyang kutwa kapsugukan yan si sagiyang kutwa ini saparun wallah subhanahu wa ta'ala. Si Syekh As-Sinqiti rahimahullah ta'ala na ayat katuluyan ini tafsir yan si sagiyang kanan na ayat na tigyan naman ay la adlam ay la ahad akthara zulman li nafsihi mimman dhukkira ay wa'ada بآيات ربه وهي هذا القرآن العظيم فأعرض عنها أي تولى وصد عنها أيقنا معنى نينا دعما قلوان أدر وقع ودينا دعي سب أبا قلوان سقن در وقع سيكو جنوان ين أجين قطوة تاو أمي علوي أجين قطوة مع آيات والله مع آيات أقدنا نين أجين قائية قرآن ين قائية قرآن fa'arada anha natiyali kudanian sa ayaw kita tali kudanianun tali kudanianun na ayama nanian na piyalaguyan nagusyurangian piyangalanganian wa nasiya ma qaddamat yadahu minal ma'asi wal kufr nakiyali patanian agyang kutom yang glula umbala alimanian ang mga kadustaan ang kakakapiri فالإعراض عن التذكرة بآيات الله من أعظم الظلم kagiyang kutwa kapatali ko di si sagiyang kutwa mga pananadam o mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala na padanan kuda lawan yan akan derwaka padanan kuda lawan yan ayam na yan na di manggulula kadustaan agiyang kutwa tao kudi yan kapagintaw si sagiyang ke dunia papangadiyan ng mga ulama tanwa agiyang kaya Quran di pagusay ng mga ulama tanwag yung kaya Quran
ipesampai rakatan mga ulama tan wagiang kaya Quran sadira rakatan digidain agiang kutwa mga kukuman ama papadalamun nagugiang kutwa mga panarima ama papadalamun kauba kalu na anta manggelbak nagupagusay niran agiang kutwa mga dusa ama papadalamun kauba kalu na kapananggilaan tanu uga idna susaba di ku mga tao na tiyani kudaniran dairan para tiyaya piyangalanganiran inawatiran agian kutwa di kandi gide sisagian kutwa mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kanan alagi dengan amanga tao na daalawaniran amanga darwa kasih wallah subhanahu wa ta'ala daalawaniran amanga darwa kasih wallah nagyang kaya kapili kudisi ku mga ayat wallah yang kaya kapili kudisi ko mga sisagiyang kaya agama tanu giyang kaya mga ayat wallah giyang kaya Quran na gusto mga sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna resulta niya marata say kunita no kapagintaw sisagiyang kaya dunia na adam pan resulta niyan amarata agiuto so kasiksaan ko kapagataling matanu si isa alungan amori aya resulta niyan amarata na paganero na al-akinnatu 'ala al-qulubi hatta la tafqahuhu al-haqq wa 'adamu al-ihtida' abadan ayamanan yanna ayakun apaganay arisultaw kaptili kudi ku agama yang kaya mga ayat wallah kaptili kudi si ku Quran na ayapagam paganayron nagyang kutwa kakatutupisi ku mga puso ayat tiru na kaya tutupan na ibarat tupan na nagway nagyang kutwa panganan nagway na kaya lakban na din kilakaan yutima na kaya tutupan ketutupan na sa mga puso na din asabutin niyan abnar uri na din asabutin niyan na untol na di pa kakadag sa tuan sa dayon ayaman na niyan na andin ni katutupi wallah si sagyang kaya puso na dinian sebutan so untol apa narima dinian sebutan so untol aturan untol ayam nanian nakapit nagudinian kekadag agyang kutwa turuan wallah subhanahu wa ta'ala ayat pitur wallah sisa suratul kahf ayat ay kalimang pulo agupito na pitur wallah subhanahu wa ta'ala tigiyan manay إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا فيتروا الله سبحانه وتعالى تيقوا نميتك من والله سمع بسو إلى نساتوتب تيوتب نميتك من والله سأيما نني نديسkan yang pakasabut dini yang kesabutan diran kesabutan agiang kutwa Quran giang kutwa mga usayan wa fi adanihim waqra nagu kiataguan sa mga tanginairan sa kabangala bangalan siran wallah teguan wallah giang kutwa mga tanginairan sa kabangal wa in tad'uhum ila al-huda fala yahtadu idan abada ta'api apan petuwagang kasiran si sagiang kutwa Quran na disiran din pakakadag sa tuan sadayon kenapa man ubay abangan lagi ang kutwa ayam ada niyan namiyo sa ulo ako paya atigitan abadi kon sa mga nang sa tigiran na ubakan wa tigiran pikan sa ulo ako paya kaya man niyan na ipikabangalanan ugay na dita bukatan ubadan benar kamada kana pikan sa ulo ako paya na kanapa mabubangal na kenapa ayah bengalan lagi yang kutwa tawatalwa na kanadigan yang keneg ayat itu bengalan lagi yang kutwa taw apa kenegian sumang ayat wallah pekenegian lagi yang kutwa subuhan wallah subhanahu wa ta'ala pekenegian lagi yang kutwa mengalalangan wallah nadin na laki telambay niya nun lagi dudan yan manag man dina sumya gede sa tangilan yan agyang kutwa mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala kapakalan lepasan yan na ginan ititua bangala nagyang kanan abangala ay di ka bangala nagyang kutwa ayamanan yan na mga ayat wallah di niyan pumamakin nagyang kutwa mga ayat wallah
Giang kutwa katur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gianan na api apan ipupuna na wag ko na giang kutwa turuan. Api kapasang mga ulama sa kipatindig nila na mga wasiatiran sa iku mga mimbar, nagusi iku mga seminar, nagusi iku ay maknanian na piti barangan maidan bukan dakwah na mataan na disilan din pagkakadigit sa turuan na kagiyang mabubangalasiran kung mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala nagi pelindungan tanong mga urip ng Allah. San sa tao at talikudan niyan sa agama, san sa tao at talikudan niyan sa mga ayat wallah na ayam ananian na antunay ni ba na yutui tao aantunay ni ba na titwa miyabangal abing alasiran wallah subhanahu wa ta'ala kaapi apan ipupuna na wag kila nagyang kaya agama na diran ayam ananian na kenegi diran kenegi benda pesegedi ko mga tangileran agyang kutwa ayam ananian na panawat tawag si sagyang kaya agama tanwa agama Islam agyanan mga urip ng Allah giyan na sumasagidaya ayat sabab namada kala sumanga seminar tanu guni na si kumanga darpat tanu si sa kabukidan ko guni ko matatagod tanu si kabukidan na makan didingan tanu sa obabu adina kadin ayama na niyan na seminar adirun maka seminar sumanga ulama tanu dirun maka pamagusi sumanga ulama tanu na iman tu na mini dangar tanu sumanga seminar na daabon pa kagagasumong mini dangar tanu suaya makna niyan na multimedia yang kaya mga social media adii pagusin o mga ulama tanu suagama diiran digidin agyang kaya ayama na niyan na Quran agus sa mga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mas pagkatumo pan utaw adi iniyan mapamamaki nagaagiyang kutwa di itiru nagiyang kutwa mga vlogger sa adigiyang kutwa usayan mga ulama jadi mananan agiyang kaya ayama na niyan na kaya talikudisi sa giyang kaya agama tanwa agama Islam kaya talikudisi sa giyang kaya antunay ni ba na mga usayan ko agama tanwa agama Islam na sampurna si sa giyang kaya mga ayat giyang kaya Quran wallah subhanahu wa ta'ala giyan na ni paganero ayama na niyan na giyang kutwa kap talikuditan o agama giyang kutwa kap talikuditan o si kung mga gugudan o mga ayat wallah na ayat paganay resulta niyan natutupan wallah giyang kaya mga puso na di niyan kanag sa mga untol di niyan kanag sa untol na di niyan kanag giyang kutwa ribat kaya mo na niyan na miyabangal sa kanyan na apiapan ipupinanawag ko na giyang kutwa turuan na ayam na niyan na dis kanyan pakakadig sa turuan yan ano ikadwa resulta niyan na intiqamullah azza wa jalla min al-mu'rid an at-tadhkira siksaan wallah agiyang kutwa tao at yan ikudan yan so pananadum mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala siksaan wallah ad na isugatun wallah asiksa sisa giyang kutwa kapakataling man yan sisa anungan amori Peter wallah subhanahu wa ta'ala wa man adlamu mimman zukkira bi ayati rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun Peter wallah subhanahu wa ta'ala baad na tigin ama kalawan adarwaka sisa giyang kutwa tao amya aynoy ni anoy sumanga ayat wallah ثم أعرض عنها أريان ينتيالي كدانيان إنا من المجرمين منتقمون نمتأن أسقامين سيكسان نمي سمغرارة يمار سيكسان والله سمغرارة يمار نأيا مغرارة يمار نجيم كتوا مغتاو أتيالي كدانيان سوagama مغتاو أتيالي كدانيان سمغ آيات والله mga tao at yan ikudaniran sugugudan waya maknanian na Quran na gusto sabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanan nah ayam maknanian na gupun tanong tali kudiya giyang kaya agama na duan tanong din ako kapagataling matanong sa anungan Amerika ayam maknanian na suwallah na tituwa pupaniksa isiksa yan agiyang kutwa ayam maknanian na kaptili kudisi sa giyang kaya agama tanong agama Islam ikatlo ayam mana niyan nakerana dirakatanu katili kudisi ku agama ikatlo na kaunul mu'ridi kal himar sokon su tau at tiali kudanian su agama tiali kudanian su ayam mana niyan na mga ayat wallah ginang su Quran na miyaka sa ibarat sa kaniyan sa himar
miya ka sa ibarat sa himar. Kaya saya naniyan agyang qutwa aya maknaniyan na mga himar. Aya pitur Allah subhanahu wa ta'ala, fama lahum 'anit tadhkirah mu'ridin. Antunay bagianinan, antunat ni mapambagianinan ating manai wallah subhanahu wa ta'ala sa katatalikinan si iko pananad maaginan sa Quran kaannahum humurun mustanfira. Aya maknaniyan na miya ka sa ibarat sinan sa mga himar apo pumalagwi. Giya ka na himar na andi di kau maaw na giyang qutwa aya maknaniyan na mga arimaw na miya katapak sinan sa apo pumalagwiran. Kaannahum humurun mustanfira, miya ka ibarat sinan sa lagi na ubal sinan mga himar apo pumalagwi. Farrat min kaswara apo pulagwian yan agyang qutwa aya maknaniyan na arimaw. Pupulagwian yan agyang qutwa arimaw. Nagi yaswaga matano. Igira aya maknaniyan na antunay ni bana ini pa na magsuwaga ma. Nauman isa na aya maknaniyan na makaililin sa kiti ande man ay kapakalikot yan na makapalagwi sa kaniyan. Maad na giyang qutwa seminar na aya maknaniyan na mamangilin sa kiti dis kaniyan makaukit sa giyang qutwa seminar. Apo pulagwian yan agyang qutwa kapkatimu-timu mga tao. Antunay ni bana di ilan pamamakin na gina agyang qutwa usaya na si ikwagama. Miya kadak-dak laya. Miya kadak-dak laya. Aya maknaniyan na igira adi kapagu saya si ikwagama. Na aya maknaniyan na mamangilin sa kiti kapakapalagwin yan sa giyang qutwa kalilimudu. Adinong dugidayin sa agama. Nagyanan. Miya kaibarat sa himar. Miya kailay sa arimaw. Sa giyang qutwa kailay ko arimaw na miya katapak kapupulagwi. Sa ubay maknaniyan na was kaniyan madak pagiyang qutwa arimaw. Ino saya na mga ulama. Nati ko mga ulama at tigilan manay kaannahumul humur al-wahsiyah allati tafirru min asadin yuridu sayduha min asadin yuridu saydaha. Ayamanan yan na miya kaibarat sinan sa lagi na giyang qutwa mayla ahimar. Ebtiro na mayla ahimar na giyang qutwa zibra. Agiyang na zibra o giyang ka na himar na palayanan himar si ikwaya makna niya na bahasa Arab. Palayanan himar ko bahasa Arab. Ayaw pun bidan yan na wahsi. Agiyang qutwa zibra na inuman na sa wahsi. Ayaw makna niya na mayla. Mayla antun ni ba na himar. Miya kaibarat sinan sa lagi na giyang qutwa ayaw makna niya na zibra. Pagpalaguyan yan agiyang qutwa asad sa giyang qutwa kapagarabaw na agiyang qutwa asad. Giyang qutwa ayaw makna niya na arimaw. Lain man ito. Na giyanan aya maknaniyan na giyang qutwa tawab telikudan niyan suwaga ma. Nalagi din na giyang kanana himar apo pakailay sa aya maknaniyan na arimaw. Amagilagilad na mata niyan sa dinyan nakapupalagwi sa ubos kaniyan makaot sa giyang qutwa darpa. Uri na giyang qutwa maydan ad indugidayan sa ikwaga ma. Nah. Ikapat araradiyan. Ikapat ararad ukap palagwi si ikwaga ma kaptelikudi si ikwaga ma. Na al-anzaru anil sa'iqah mislu sa'iqati 'adin wa samud. Giyang qutwa aya makna niya na piyakan nakalak abba kapulang ad imang gulawlaw mga tao. Sa lagi dumiyang gulawla si ko pagtaw o 'ad ag sa pagtaw o samud. Sa aya pitul wallah subhanahu wa ta'ala natingin manay fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa samud. O basira nating manay wallah talikud. Ubayran taliku di suagama na teruang kakira nating manay wallah anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa samud iman tu ating manay o Allah teruang kakiran iman tu na piyaki tera na kanuso bakapulang alagid umiya kapulang kupag taw uad o supag taw samud. Ayaman na niya nagiyang qutwa miya kapulang kiran sabab sa giyang qutwa Oman din ibigay na challenge kung mga nabikiran na matuman uri namang gulaw-law nabikiran ugi na siyang kairan dairan parati sa mga nabi katiyali ko na niran miya kau makiran agi yung kutwa parte giyang kutwa ayaw na niya nakilatan na miya pulang sinan sa dairan ayaw na niya na may nang kaagi yung kutwa miyang gulawlayran kikatuturugin sinan na ayaw na niya na ayaw kuminito kawilan na anto na iba na biyang kita agi yung kutwa darpan. Naginan ikaswa agyang qutwa mga tao aayama na niyan na anto na iniba na tiyali ko dininan su agama nagi namang gugulawlad na ichichagyang kaya ayama na niya nadarpatan pagpumakaw mas mga degan
pepengalan nak sumangaingan pepengas susuga ciran aparti napke suga ciran ayam maknanina landslide ayah sebab nagiang kutwararan ke taliku didan ku agama ke taliku didan sisagiang kaayaan tu ni bana Quran giang kaaya mga ayat Allah subhanahu wa ta'ala ginan iraran wanto ni bana kaptaliku di sisagiang kaaya agama tanu agama Islam. Nah ikalima ararad ukatali kudisi ku agama na al-ma'isatu dank wal ama ayam nanian na masimpit akapagintaw nagu pagkebutan yan agi ang kutwa tao buta akapagintaw masimpit akapagintaw ku dunia na buta akapagintaw si iku kapakataling masis anungan amori. Fitur Allah subhanahu wa ta'ala tiyan manay wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Fitur Allah subhanahu wa ta'ala sadin sa tao atali kudanian su tadamrakan ginan su Quran sadin sa tao ating manay wallah atali kudanian su tadamrakan fa inna lahu ma'ishatan danka na adna abagian yan akapagintaw ama simpit ating manay wallah kararaganan awida akal akapagintaw wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma na pelimud na misiran ko kapakatali humanian si salungan amoria buta di pakanun na aya sumpat lagi ang kaya ayat tapi tiru Allah na aya ko na matiru yan sa giyang kutwa kapakatali humanian sa alungan amoria di pakanun na tigyan na ya Allah kadang ko na inuwa kong kapali muda adiyo ko pakanun wasabnar apu pakanun wako ko katatagwa ka na si dunia na aya ko na tiruun wallah na lagi din na nanating mana iwallah so kaya pakalipating ka si iku mga ayat kami si iku tadam ra ka nating mana iwallah na ginan mambu iman tuwa pakalipatang ka imbuang ka diyan ko tuman api kalipatan na ayaman na niya na inibuang at kita no sa tarotoyan nagina ni mapenggulaw na niyan ako kapakataling maniyang sisa arungan amuri. Nah, nagyang kaya maulaw na tanong masimpita kapagintaw nararada iwa ayama na niyan nakamberadusa o mani sana di mereka lamo nambarang nga sunditan niyanon di pagtusok pagper na ayat sinditan na gubirno na tigila na ayama na niyan na ayat sa bapaya na ginaw man niya ini sendito no madakla taw na ayat sa bapaya na ginaw man ya. Miyadin sa mga dugan na ayat sendito no nagyang kutwa ka pamata sa kayo. Di tanong katawan na ayat sa bapaya to nagyang kutwa ayamat na niya nakambara dusa. Giyang kutwa kaya talikudisi iku agama. Miya makaw ma supaya mak na niya na mangaral gina akapagintaw. Ugaid na upam ako pang gida-gida tanwaya na ayat sa bapaya na giyang kaya talikudisi sa giyang kaya agama. Miya makala iarga sulangwan taman miya kala iarga susibuyas miya kala iarga sugula miya kala iarga sumargas langwa na po ayama na niya na pumasaan gasolina ano na isa bapaya ayat sa bapaya na giyang kutwa kaya talikuditan sa iku agama giyang kaya ayama na niya na kiawatan sa iku agama na ginan isa bapayan miya kala iarga sulangwan taman na daw mabasa so mga padigang na miya kakisaksila na kadaw pasayan sabab sa giyang kaya ayamat na niyan na kiyanda kan ukang berat siya giyang kaya kaya talikudisi sa giyang kaya agamatan ng Islam adna lupa tanong na dapat ito pagper adna pamumulan tanong nakukurang agiyang kutwa uman yan sabab pa na nakuwaya makna niyan na kaya talikuditan sa iku Quran kaya talikuditan sa giyang kaya agamatan ng agama Islam ginan isabapian mangurip no Allah. Nah, pada penararan ukap talikudisi iku agama na idkhaluhu al-adab as-shadid. Giyang kutwa kapag kasundutaw sa giyang kutwa siksa malih pedis. Makna niyan na siksa sa kaniyan wallah sa siksa malih pedis. Fitur Allah subhanahu wa ta'ala tiga naman ay wa man yu'rid an dhikri Rabbihi yaslukhu adaban sa'ada. Sadin sa tao ayating manay wallah
tumalikud ko tadam pukad na niyan napakasunod din sa kaniyan wallah sagiyang kutwa siksa mali pedis mayroon ta siksa sabab sagiyang kutwa kaya talikudi ko agama kaya watasi sagiyang kutwa ayamak na niyan na agama Islam kaya palagwisi ko mga ayat wallah nagito'y sabab ayamak na niyan na giyanan kaya pakataling maagiyang kutwa siksa wallah sisa lu nga na mauri nagito'y ayamak na niyan na awida akaltan inu sisa giyang kaya dunia aka pa kaya tubat tanong wallah kapa kaya mulingan tanong si wallah subhanahu wa ta'ala nagiyang kutwa kapambulingan tanong katubat tanong wallah nagiyang kutwa ayamak na niyan na margin akapagintaw na sembian wallah sa kapipiya ginawa sembian wallah sa kapipiya ginawa na miya kada-kada lagi yang kutwa ayamak na niyan na mga raradiyan pwede po nararad agi ang kaya kataliku di si agama na giyang kutwa butawan ng wallah sa mga tao sa mga sari kita mga syaitan ayamak na niyan na ayaw buloy wairan na sa syaitan membuloy ang ingam padairan kung di na nakapagintaw si sagiyang kaya dunia na sa syaitan ayaran di kapangunutan na sukabaya o syaitan ayaran kakadagin lagi ang kutwalanan o syaitan nagiyanan ayamak na niyan na isa ararad agiyang kaya kaptaliku di si sagiyang kaya agamatan fitur wallah subhanahu wa ta'ala tingin manay wa may ya'shu an dhikri rahmani naqid nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin sadin sa tao ayamak na niyan na surang niyang tadamuk wallah masaling gagaw sadin sa tao at talikuda niyan agi ang kutwa tadamuk wallah masaling gagaw nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin nambutawan na namin sa kanya na tigman na iwallah senggaya namin sa kanya na tigman na iwallah sa syaitan ayan yan sarikita ayan yan ingam pada kundi ka pagintaw si saging kay dunia ayan na mabubuli di ka pangunutan na sa syaitan sabab kung kaya talikudin ka sa ikwagama na panggurigaw ka o syaitan na tama na sa ikwayama na niyan na di ka kapagintaw na din mapipiagi ang kutwa di ka kapagintaw si saging kay dunia kaya aya din amu sawira ka na ingam pada ka na sa syaitan giyutuwi pitir wallah ayaman na niyan nambutawan na namin sila na tigman ni wallah butawan na namin sa kanya na tigman ni wallah sa syaitan ayaman na niyan na sari kita iyan kung di ka pagintaw si saging kay dunia niya kadakdak lagi ang kutwa ayaman na niyan na mangararad agyang kaya anto na iba na kaptili ko di si ko Quran kaptili ko di si ko mga ayat wallah kaptili ko di si sagiyang kaya agama tanu agama Islam mada ka lagi ang kutwa raradiyan akabinasaan si sagiyang kaya dunia na kabinasaan pa na si isa anungan amori agiyang kaya kaptili ko di ko agama na ipka kapir manaya ipka kapir agiyang kaya kaptili ko di si ko agama na si sagiyang kaya masatan na tongan iya ayamak na rin na kumakalilit iya mo tapagan na miya aluitan wararadiyan ayamak na niyan na tutupan wallah agyang kutwa poso nagukabang na sumangat tangila miyang gulolan si saging kaya masatan ayamak na niyan na sumangat tao pagkanagiran so katir wallah pagkanagiran agyang kutwa mga wasiat o mga ulama giyang kutwa mga lalangan wallah bayran din na susuguka pagkanagiran agyang kutwa turuan natatalikudan giyanan ayamak na niyan na kasasagidan si saging kiamasatan kasasagidan saging kiamasatan ayat na piyang unutan umanisa na subaya ginawa niyan ayat na piyang unutan umanisa na giyang kutua lang wana pagkalang agad si iku surang si iku agama telikudan su agama na ayat pikitid na giyang kaya lang na ayamak na niyan na ukit usurang tanong si iku agama manuniwan na pagpandapati mga urip ni Allah iginay pagpananawag suwaya makna niyan na aanto na iniba na seminar aw na bilang-bilangan ipakataling umah bilang-bilangan ipapakauma
Ugay na upama ka ayam mapakalangkap si kudarpa na adna pumakaw artis tao di na mga singir na adna ke din ayam na niyan na anto na iba na katimu-timu si sagiang kana na darpa sa isim na man isa na pagradulad anto na hindi watan wa tigitan wa suga ko sa isim makamarangay diyan kaya seminar tanong na marangay din man naman tanong kidawa na upama ka ayam pipikir na ka na ayam na niyan na karumasayan marasay kamayaw sudarpa mas maya wagiang kutua siksa wallah sisa dengan umuri mas maya wagiang kutua siksa wallah ukapakataling matanong sisa dengan umuri giang kana nadarpa tanong sisa ranaw bitun sa Islamic City ug Marawi Islamic City ipangangarano na giang kutua ayama na niya na Islam kagian ang kumpu iben derenged andudun su Islam ugit na mapapanaw akan derwaka bebegoya nami konsep cinan si sagiang kana nadar pasti same issue miya penuh ayam na niya na mga tao miya penuh mga tao umani isa nami susako ya kagia adna ayam na niya na kedna konsep adna kedna katimu-timu ugit na ayam masih kurun sa ginawa na igira ipagpananalo na giyang kaya agama tanong agama Islam na mimbang lebuta su tao sa lagi duda banian kenegit lagi duba ayam na niya nada banian kenegit nagid mangorip no Allah giyan melagid o setan o pakasamura ko dalam inged anta ka setan o pakasamura sa giyang kaya ayam na niya nakapapantagan na sistema sa giyang kaya kasi sikat giyang kaya multimedia dia kaya ayam ada di sosial media nama lagi di egira ayah sumiaga derka nagi yang kutua video ayam ada ni nawasiat atau mga ulama pakala lepas naka okay nagupun ayah sumiaga derka nagi yang kutua mga vloggers ayam ada ni na pupuntiri anak apa mamakinagan pupuntiri anak ayam ada ni na anto na iba na babaga ka sauras anda mana kapag ada irtan ko sabut tanong si kuwagama amay ka ayam na niyan na ini do ngarkatan so usaya na kuwagama na tialikudan tan ini pa ni karakatan ko mga walaitan ini pa ni karakatan ko ayam na niyan na mga darpatan okay di nasabab sa giyang kotwararan ukiya taliku di kuwagama nagitun ni miyaswaya ipapunanawagin ko mga tao so turuan na miya nga babang alasiran kadinan kanag so turuan api apa ikiplalisan kakiran si ikwaya maknanian na turuan wallah subhanahu wa ta'ala na disilan din baka sa turuan na giya nga na napiyang alwi tanong mangararad waya maknanian na kaptali ko di kuwagama nagiyanan so kaptali ko di kuwagama ay maknanian na ipkakapir pakiliw si ikuguri suwaya maknanian na agama tanong agama Islam okay na adna mga raradiyan ayam na niyan miya aloy anto na iba na padanan si sagiang kutwa sa puno miya aloy mga ulama tanong apa makabatal si kuya na niyan na Islam sa puno miya aloy padu na giyang kutwa ayam na niyan na al-i'radu an dinillah giyang kutwa kaptili kudisi ikwagama wallah subhanahu wa ta'ala padanan kuya na niyan na anto na di ba na pakiliw si ikwagama tanong agama Islam la yata'allamuhu wa la ya'malu bih sa ayaw kita katali ko di ikwagama na di paganad nutaw di panapanggalibag nutaw ay pikir Allah subhanahu wa ta'ala na tigyan manay wa man adlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih baad na pakalawa na tigmanay wallah adarwa ka si sagyang kutwa tao amya alwi so mga ayat tukad na niyan summa a'rad anha uriyan niyan at yalikudan niyan at tigmanay wallah inna minal mujrimina muntaqimun mataan na sa kami na siksa namin sa mga tao ang mga rarata yumar mga rarata isaatan at tigmanay wallah subhanahu wa ta'ala na ayat pipikiran sa nakatalikudi ko agama naginan so katalikudi ko kapagpagan na dako mga pakasal waya na niyan na agama ano na tilikudan nakakapagan na dako pakasal agama lagi duka pagabedas patot temanan na paganan tanong kaino ando man ikakakuri ko sambo yang tanong di tanong paganan so waya na niyan nakapagabedas
Anu mah kagakuri ku agamatan. Ada ni kami nasa agian kaya ayam mana ni na abdas tanu na mi nasa susambu yang tan. Wajib kopi tinggi saan mapa gana dia agian kaya ayam mana ni na kapagabdas. Wajib. Ha? Wajib ini piteng gisan uman isa na paliwat. Ayam mana ni na mapa gana dia agian kaya kapagabdas. Urian untuk kapagana dang kaun. Na pagana na kapmansu ayam mana ni na kasembuyang. Anto na imbati anak ka. Si kuya mana ni na karuruko ka. Anto na imbati anak ka ko kapakambang ka. Sa lagi dukiat ono Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin manay. Sallu kama raaitumuni usalli. Sembuyang kanu. Sa lagi dukile ni orang ko ke sembuyang. Nanto na ikakile tanong ke sembuyang Rasulullah pagadadan. Ipagi sutano ko mga ulama. Udita no mataw magabdas. Adna mga ulama na isutano kinanso abdas. Kapag abdas ukito kita kapag abdas. Adna YouTube. Adna Facebook ay nirumpay na nagyang kutwa kapag abdas. Paganadan kau. Di nga katawan so kasembuyang adna mga ulama. Isutano kina nagyang kutwa. Mana ni nak kita kasembuyang. Na lagi dutumam. Amapa to tama pagana deka so panarima aka si iku agama. Panarima aka si iku kaisi sa wallah. Panarima aka si iku ay mana ni na parateya si iku kaya pangad wallah. Kapasimba wallah. So nam arukon o parateya. Pato tanan. Wajib ko pitinggi saan. Apakah dan yan sulima arukun Islam na lagi dito mabuha wajib ko pitagi sana apakah dan yan suwaya makna yan nanan arukun uparate kagian imang apaka asal wagamatan wagam Islam uditan wanan paganada miya paditan saja ko to mga tao at teli kudan yan suwaya makna yan agama Islam. Api man sa mga pababayo ko nila di mo naging ko to mga pamakasaniran ka ayaw mo na sa pamakasaniran. Nagiyang kutwa ayam makna niyan na 5 arukun Islam na ugiyang kutwa na arukun parateya. Ugi na aya kurang kiran nakikinabayan ng gulula. Kanabayan di ayam makna niyan ng gulula na nagito. Ayam makna niyan na pato tama paganadtan wagiyang ka iya mga pakasal wagama. Gupon tanong talikudi. So kapag ganadatan ko pakasal wagama na miya pagtanong ko tumiyari kudi si wagama. Tika naino ka diyo kudi sembayang nati uba kudi uba kan dikatawi so pembetian aku karukuna anda mana ya dia kan katawan na iprila wallah so dikatawan na ayam makna niyan na kanabaanan unlimited si saja ang kutwa masading kau nakatawi na natural iprilar kau to wallah ugit na wajib mapaganad ka udi ka paganada na miyaw maagi ang kutwa limited agi ang kutwa kap maapir kau no Allah subhanahu wa ta'ala kanaba dayon sa dayon napapakaginaw kay na ino kadi ka na katawan. Adna mga seminar, ino kung di pa kauma. Di ka kidaway, ayam na niya natika. Dia kena kaya katawa na kada kumakapangadi. At ikasuya ko sa pangadi, na ayak na smitak, na swapuakan. Di nga nang kidawa, adna mga seminar. Adna mga seminar, ayam na niya na inad ng mga ulamatan. Di tanusiran indireno. Sumong tanong. Si Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala na ayak at tiruyan na tigyan man wa ammal kufru fa khamsatu anwa so kung so kakakapiri na 5 kaklase so tingin so kakakapiri na 5 kaklase ating manai o Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala lagi yang kaya kakakapiri 5 kaklase na peduna mi aluin yan ating na wa amma kufrul i'rad fa an يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ayakuna ma'na ini nagyang kayatigian kakakapiri sanggulanan ako katalikudi si ikwagama na ayat tigi na ma'na niyan naginan suka patalikudi ron sa ayangulanan sa di pumamakin gnutaw swagama ini tangkiri iyan nagyang kota puso iyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yusaddiquhu adinian pengim benaran Rasulullah nagudan yang manapakam bukuga pedutuk waya makna nian na kataliku di ku agama upaman api yang kada pakam bukuga Rasulullah oke nak kagi dang kapal makin ga lagi yang kota pandu nian na pedindanan ku kataliku di si ku agama pedindanan si ku kataliku di si ku agama wala yuwalihi wala yuadihi kenapa nian riri buat Rasulullah nah kenapa man uban yang tatampili Rasulullah padahal aku kata liku disi ku agama wala yusri ila ma jaa bihi al-battah nagu dinian din pemamakin gen satarotop somini taling mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan padahal kata liku di ku agama nah lagi mau ulah-ulah dia sisa yang keemasatan nana ada mana ia beda no mga tao apa galuin tanu si ikwa yang makna niya nakaptali ko di si ikwa gama at talwa ya kaklase ko mga tao ugid na kanaba silan mga kakapir ugid na ay makna niya na miya kasugub silan sa maladusa ako pakaisik sa kiran wallah si salungan amori na anto na ini agi ang kiaklase mga tao ato miya likod ko agama kenapa silan miya kakapir ugid na miya kasugub silan sa maladusa na paganeron i'radu ba'di an-nasi an sima'il kalimat aw al-muhadarat aw al-khutab aw ghayriha biz'amin annahu la taqumu alayhi al-hujjah idza lam yasma' nakata ya madak na makasusunod saya giyang ko to kapteli ko di si ko kapteli ko di usaba di ko mga tao si ko kapag pumamakin ga ko mga katero udi na mga seminar udi na mga khutbah udi na susalakausan sa ayatin digian na inuniyang kundi pumamakin ga kapara kon da aki sumariyon sa alungan amori ayaman niya na ang kundi kisumariya sa alungan amori uba kung benin managiyan ito na diniyan magalabak na isumariyon sa alungan amori ginano madakla yung mga tao alagi daya ino kari di seminar amay ko miya nagakansan susuguan na miya dia kan miya ngeleba kana ini siksarakan sa anong anamori eno kani di seminar amay ari kuad na miya nagakansan na ini sapar nagwa kan miya ngeleba ka di kan miya siksa sa anong anamori malagi uketo ko nakanta kada nasabab sa giyang kutwa kaya talikudiga ko agama na isiksar ka to sa anong anamori isiksar ka to sa anong anamori madaklan eno di pagatin sa seminar katigin na dia wajib seminar kami ko kaya toko anakan sumapian na dia kami yang gelebak na uli namay ko kaya toko anakan sumarata namanya suku ka kamuna dia nan kidawah padanan si ko katalik di si ko agama maka makasalungan na mo ri isiksar kanan wallah subhanahu wa ta'ala isiksar kanan wallah subhanahu wa ta'ala nah lali man lagi yang kutwa talo kataw mi alwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kutwa talo kataw miya kataling kumasiran si sa masjid asumang ataw na matitimu sila na apadiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagim ako magi ang kutwa talo kataw si sa masjid na giyang kutwa dua ayaman na niyan na duong kataw na sumiyong masiran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagiyang kutwa matitimu apadiran sa Rasulullah sumiyong siran ko Rasulullah giyang ko to doon nakataw giyang ko to sa kataw ron to miyalim giyang ko to manadua kataw sumiyong ko Rasulullah milinian to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makukuliling siran adinian siran pamangan doon giyang ko to isaw na adna milinian ayaman niya nabakanti sa giyang ko to kakukulilinginan miyon to doon so isaw na kumiyadin sa talikudan na kamiyaya miya mamala natunay bitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya mga pasad mamagusay so Rasulullah natig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigir mana iya bakor kanu atig mana Rasulullah pinutula lagi ang kutwa ayaman na nina talo kataw mga mama atig mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya kagiro sa mga sahaba tigir na oy miya kagiro sa Rasulullah tig Rasulullah giyang kutwa isakiran na ayamanan yun na miyaga pasku Allah
pihak apa swallah antawa giyang kutwa miyaga pas kwallah giyang kutwa tau amele niyan aadna bakanti kudarpa aku kulilingan mga sahabat Gusti Rasulullah mayon tudun sa kaniyan giyutoy miyaga pas kwallah pihak apa swallah nah giyang kutub mana tigmana ya Rasulullah isaw to namiyaya inuda makontun sa giyang kutwa bakanti kami ya si kumiyadin sa talikudan. Ini kaya sekalian mampu Rasulullah Allah. Ayam mana ini kaya sekalian Allah. Dan yang sekalian terkurah. Dan sekalian mampu jagian kota pihak apa Allah Subhanahu wa ta'ala. Badakan mana na nikira. Ikira na adna pamagayan. Sabab jagian kota di kasi sibay-sibay wisa na dinun ka pagdago pamagayan ka. If ka mamalataw ba taong magayan na kaya katawi taon na ba din yan ito kailangan. Lagi dito. Sebab saya minta kata niyan sa talikudan kami aya dan sekalian mapagtagi ang kutwalimu wallah subhanahu wa ta'ala nah giyotok man isaw nating man yung Rasulullah tumiyali kud lumiyala kaw inawa niya naging kutwadar pa ini bunga sa kaniyan mo wallah talikudan sa kaniyan wallah lani man ito nalagi danan suwaya makna niyan nakalilimod lagi danan so kalilimod so kapag ada kuagama dikepakai uba ayam makaran ko kapag ada tanong kuagama na sukaya dikepakai lain man lagi ang kutom yang dula mangorip mo Allah siya katawalokos piyaka pa nga diyan suwata yan kaya pa nga diyan di niya nagkawan suwata yan kapanguro ako na imya suwayan na Uman mga risuata yan nakaw unungan yan. Miya pagtsakan yan na pagpangad. Kagit niyan kawan suata yan. Tigyan na mga di ako ben. Miya nga disgan yan naklas mita sila na suata yan. Taman sa miya kapasajiran sa kuliah naklas mita sila. Di pa karan sukaya. Kaya mana niya nakapagan na da kuagama. Di pa karan sukaya ko. Ato na iba nakapagan na da si kuagama. Ileni man. Si sagyang kaya darpatan si sagyang kaya General Santos City adna kulliyatan si sagyang kana nadarpa si sakamasi miya kadak-dak la murid tanwa pumangandun tanwa miya makatu-ato lagi kaya mepo sa kagan Ramadan minggu graduate ciran adna ide dia na 50 adna ide dia na 60 gumigraduate sa kulliyah lain man to na miya kawataw man apuna nila nga punja malapatan si sa padidu si sa gelan di mama ngaji namanya makatua ay gira na pagkamabala sila pa nakagi ay ama na niyan na sakatay malalang gira na pumangdaw kiran ilan ni manot udah kiran makar na giyang kutwa kaya suida di giyang kutwa kapag na din ang sikwa gama nah ikadua abada ng mga tao atom yalikod ko agama na al-i'radu anid zikri bisababil istighna bima indah giyang kutwa tao aayam na niyan na tiyali kudan yan so agama seminar kalilimod ku agama so Quran sa ayat sabab yan na ayak kagigdaan yan sa ginawa niyan na tiginakanabak na ng kailangan ayam na ginan so tigong mga lokostan wala tunari seminar akin nakiray ang kialiludan ginan sa kaniyan ayam na nakiray ang kialiludan basta tiro na kanan eno kari di seminar ako ari igya nga seminar na kiaray ang keliludan ay mana niya na mituman su ilmu miyasag ba kan tulangon ilmu gitu mana niya katawan nak na kiya gyud na napugsa insan gitu mana niya giya na ni katalo ka ikadua ka kelas ko mga taw ato miya ni kun agama ini man mangurip no Allah biya kay calungan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul sa kaniyan Rasul, papakataling mo sa Quran, papakataling mo sa sugwa na punsik wallah subhanahu wa ta'ala. Boto miya karon ko ay makna niya nakapumamakin ganyan ako sa nakarunda. Miya kay isa naman natigyan ko isa ko mga sahabat tigin na ko napangadi iya kong ka batiya ka sa Quran. Ano miya kay ginawa giyang kutwa isa ko mga sahabat tigin na upama nang batiya na kan sa Quran na pumamakin na ka asira kay ni turun sa Quran. Ya kay gino sa Rasulullah kebubayaan ko tingin akan nagakurun ko sa Al-Quran.
Kube nak natingin akan nega kurang ko salah korak. Nabiyati agyang kutwa miyati sa ayat agyang kutwa isa ko mga sahaba apa pemamakin dengan Rasulullah nasukya dengan yang cicagyang kutwa ayat na miyakat tagan aluiyan na miyakat guru ko Rasulullah miyakat guru Rasulullah kaya tabun kaya sukudan. Ini mana tu? Gila satan ay pagpananawag sa seminar mga darpa ay maknanya nakalilimod aw na aya kenegka kira nakirayaan kialiludan ha anto narida ko man naga seminar isi nakabusa ko kuman nada katawan yan kapeso kita kapagabdes na din yan nakatawan so kita kapagabdes o kita kasembayang na din yan nakatawan so kita kasembayang na itanong kaon so seminar na tiginan na yung kaya seminar na kirayaan kialiludan ha to narida taman naga seminar nagyuto man na padman o tumangorip no Allah saya maknani nakatakabur katakabur to kaya epiak yung ginawa ka sa ginawa ka na kanaba ko man nariyan ang kailangan kanaba ka na ng kailangan gitu man maanagi ang kutwa ayaw man nariyan nakatiro maanagi ang kutwa pinggulula nagyanan mangorip no Allah miya kay salungan na gitu ba yang kaya si ko mga ulama mga salaf mga ulama miyang una si ko mga salaf na yang kaya ayama na niya na ilmu nadilan pa makinagin ko padilan ibarat yan pa ma na managilan na giyang kutwa isak way ma na niya na mga ulama natatandingan niran sa pamakingan niya kay salong ano talo katawa mga ala ulama si sagyang kaya dunia bebunay si Sheikh bin Baz si Sheikh Uthaymin si Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala si Sheikh bin Baz na tigas sa akidah panarima si Sheikh Uthaymin na tigas sa fiqh mga kukuman si Sheikh Al-Albani na tigas si iku mga hadith miyatabwa an amala aqalilimudji sa Masjidil Haram miyakataling mamabusi Sheikh Al-Albani kami ni haji akan nabas kaniyan Saudi taga Saudi katagit sa kaniya na Syria nakaima na ulama miyauma niya nagyang kaya kalilimod dudunun si Sheikh bin Baz dudunun si Sheikh Sheikh Uthaymin dudunun si Sheikh Al-Albani pangnitak wallah pangasugan silan wallah nah sagi ang kutwa katitimu iran na panambagan iran sa pakaisa si Sheikh bin Baz na pasimbagan yan sa pakaisa sa pantag kuwakida si Sheikh Uthaymin na pasimbagan yan sa pantag kukukuman fiqh si mamu si Sheikh Al-Albani na pasimbagan yan agi ang kutwa pantag si kuya manay na hadith anak agi ang mga masuluhur siyempre si Sheikh bin Baz na sa kanyan imufti sa Saudi Arabia sa agi ang kutwa masa agi ako mga masuluhur at simbayang siran na uman isa ko mga tao na malilikat sa siran ilay nila naging kaya talo ka tao mga ala ulama anta mga di pagimamkiran yan man ito agiyang kultuwa ka sa sila agi ako kakamatan tigi Sheikh bin Baz sa tigi Uthaymin na pagimaminiw Sheikh Uthaymin pagimaminiw tigi Sheikh bin Baz ki Albania saka ki at tigi Albania pagimam tigi Albania sakay pagimam sakay mufti miya kaginaw si bin Baz at tigi na anta a'lamu minna min hadisi Rasul sallallahu alaihi wasallam sakay lebih kami amala isabot ko hadis Rasulullah sakay pagimam miya gimam si Sheikh Al-Albani kagi makapagimam tigi Sheikh Al-Albani ki bin Baz Sheikh bin Baz at tigi na nakagi pagimam ako na anto na ikapagimam ako pakarawaan akan umabuba tigman na Sheikh bin Baz at tingin na pagimami kami ka sa lagi dukia sembiang Rasulullah nagupangan daw nakar kami na ini managiyang ko tuwa o paman na titua kasasagberan si kuya makna ni na agama pagimami kami ka tingin sa lagi dukia sembiang Rasulullah nagupangan daw nakar kami nakatuan tanwa pala ito ulama nagumimiya karaw pa nagumiraw si bin Baz at tingin na pangan daw nakar kami at saka niya pa ni mufti
Ata mani mantun nakikilalaan amala ay ilmu si sagiang kana na mga ingida Arab api pun miya wapat sa kaniya. Palayanan miya wapat tagi na talokata. Pakasulgan silan wallah. Nailay ni mo nagiyang kutwa. Miya kagiro si Sheikh bin Baz mufti sa kaniyang panatigi na. Pagi mami kaming ka sa lagi dukia simbiyang Rasulullah nagupangan doon nakarakami. Siya nakatan. Ay man naniyan na manag su seminar na miya diga na si Sheikh Maula miya kapinad na ema naniyan na ragu na dinya saya diga seminar dia pun pakai seminar yang naptiru niya sa raundul na miya tiru yan nan saya ema naniyan na si Isa kabi katawa na bid nan ay ema naniyan na pada na sa iku ba ng mga tao si iku kaptulik didan si sagiang kaya ay ema naniyan na agama Islam na ikatalo ba ng mga tao na al-i'radu li'adami ma'rifati ahammiyati ma yulqa ilayhi ma'a anna al-ilm al-syar'i huwa ghadha'ul qulub ayam na niyan na gitu so katalikudi si kuagama sa aya sabab po na di ka tawan tawagiyang kutwa kay importante agiyang kutwa pugusin sa agiyang kutwa derpa ino niyan to tialikudi ay katoy niyan na bada bali niyan da banian bali nilani man giyang kaya ilmu na aya katru Imam Ahmad ibn Hanbal gi muri-puri ko mga imam mo patay imam gi muri-puri ko patay imam si Sheikh Imam Abu Hanifah si Imam Abu Hanifah na isa miya panutul na patsakan yan ako mga tabi'in isa miya panutul na miya kang guru-guru kan yan ako mga tabi'in na sa mga murid yan miya ka ayaman na niya na miya ka pamagwari sa sila na gusto patay imam sa ayaman na niya na ilmu miya ka paganad sa kaniyan ko Imam Malik miya ka paganad mo gusto Imam Malik so Imam Shafi'i miya ka paganad sa ko Imam Malik so Imam Ahmad bin Hanbal miya ka paganad sa ko Imam Shafi'i na tigo Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tigiya na حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب sukon suka kikinanglan ng mga tao sa iko ilmu ko agama na mas kinanglan niran adi suka kikinanglan ng mga tao sa iko paginginom na gusto panganangkan ngayon to nakagiyas to ilmu na panganangkan na ng puso na sulawas na udi makakan sa dua gawin na kanabapatay okay, na so ilmu na isa buka segundo di so pusok na isa buka segundo adi sa kanyan makasagab sa ilmu na miyatay so pusok ginan ayam na niyan na anto na iniba na kailangan sirakatan wag yang kaya kapag na datan si sagyang kaya agamatan wag ma Islam di tano balwin apa nga lang so mga dawatan si kuya na niyan na kapag na datan ko agama kasuntan ko mga seminar tano lagi dua yang makna niyan na kapag mamakinagtan sa ikong mga television sa ikong mga social media sa ikong yang makna niyan na YouTube lagi daging kaya seminar tano alalakaan tano si sagyang kaiyaran bul di tanurun di makapamakinag naawad na di tanurun kesabutan na kilay tanopan si sa YouTube insyaallah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته